Ngani zakwethu sanibonani ukodole okankomgodolo umfana niyalwazi udaba. Hey ngani zakwethu namhlanje bengisenkantolo eHigh Court la eGoli siyobuka khona leli ixoki leli imbuka leli. Yebo besiyoqalaza lona leli imbuka kodwa ke thina besikhapha ubaba wethu uNxamalala. Kwasho ukuthi ke phela iloni ixoki leli elivule icala lithi iqembe lalo. Bed umuntu singazophathwa ubani uKhumalo. uKhumalo mayisebheka nje ucabanga ukuthi yena engaphatha thina. Ngani zakwethu kube nake nambone mina ngiqala ukumbona uKhumalo wayehamba ngecathulo uyayibona lento lefihla unyawo zazihamba wayinyathela ngesidlathi ubona isicathulo sinyathele ngedlathi lo baba lo njoba nimbona nje manje ngoba imali okwenzekileke enkantolo namhlanje uthe cha ufuna okungokwakhe mayethe okungokwakhe uthi ufuna iqembu iMK iqembu lakhe ebhed umuntu leli ixoki kusho ukuthi ke mayibeka indaba yakhe kanjalo uthi iqembe lakhe kube sekuba ke ufakazi ke okumfo wabo wathi hayi mfowethu sasinawe ngesikhathi ukhuluma noNxamalala ukuthi fanele uNxamalala uthi evula iMK ngoba yena mayengake iregister yena izoshesha ijampe. Usho ukuthi ke lona ixoki leli libe selitholo advisor aba wrong ukuthi phela njoba la linegama lakho kwa register wena wakhohle ukuthi umsholozi ungqondongqondo incitha buchopho. Wemadoda usazobabonisa uNxamalala nalabo abasirobhile kusazothula nibuka imove angikho lapho ngilakule kaKhumalo ngile ngithi jwaphu ngithi nje jwaphu kancane. Kuthe mina bengise stage ke ngaleso sikhathi ngise stage kuthe mangilapha e stage mangithi inhlala ecourt nampa abantu mamajazi amnyama ubani lo mangitho lo muntu engathi walibona le pumpkin impampini ngesizulu libomvana ngithi lento leyani impampini leliyana ubani lo mangithi awuKhumalo ngathi nangu Khumalo ngathi phansi ngoKhumalo zase isuka kade ezingamboni ezikamkhulu sathi mbu hambe egcwele iti yonke amasudu lawo uze washayisa imoto yomuntu lapha ecourt ushayisa imoto encane yomuntu esebaleka ngale moto lemnyama akayithengelwa uhulumeni wamasela ngoba kufanele uCMK uphume ngesamagundwane esebaleka sekungekuhle. Ixoki lo baba ngithi kini lo baba lo uqala kwami kumbona wayehamba ngecathulo ezitshekile zihamba ngedlathi uyasibona idlathi isicathulo ungathi sasala kumkhulu wakhe isicathulo ayesigqoka kwangimangaza mase mayecabanga uyazi khona abantu abalahlo uyabona nje idlozi lakhe alimthandi lo muntu angeke ukwazi ukuthi ungafuna ukushaya icompetition nonqondo incitha buchopho uthi uzoshana icompetition ayilo baba lo akanadlozi sidalo kwakufanele imbonise idlozi uthi hayi calm down yeke leyo umnandi wena right kodwa ke ngoba asifani hayi ezikamkhulu kwezamsondela ngabona amaphoyisa nawe ehambela nje kahle erelaxile ngithe mangibuzela inye lamaphoyisa lathi bekufanele mayiphuma ngaphakathi esho usizokwazi ukumprotect ngoba utshethu uclever ke bazomlimaza abantu. Khumalo phuma lapho cha phuma angikwazi ukuthi ufuna vule lakho kuyiqembu okungcono ukusiyeke nje ngeke siphathe uwe thina ubani wena Khumalo esiphathe uKhumalo leke yama election valani la ehlisana umoya ngani zakwethu ehlisana umoya kule yama election umoya phansi lana siphethwe ungqondongqondo incitha buchopho nizoyibona imuve ezodlala ake nithule nje nibuke engabikho umuntu ozolwa engabikho umuntu ozofuna ukukhuphula umoya ake nithule silalele nangqondongqondo incitha buchopho ukuthi yini lento akezana ngoba kunebhoma akezanalo ninehlisani manje bese nivala la nibuke niyothi ngasho bese ningibonga emva kwalokho ngiyanicela ngani zakwethu ake nje tu bese niyabuka
ugodoleke lo niyalwazi udaba abafana